upper primary school mentang singi pasau tre ko no pra arjap san ha ring kat ka jingpo jingping kala yo ban pen ko no ya ka jingra ki le ka men ya ka jingdap nyop san snam jo ko school ha ka jingya linti jong ka bala ji kai ha ka be de bat ka jingnang jing start ka kor ka buram ba ki de ban le ba ha ka rukom em kum ki kana school laban pen kan mau baya ka ne ka tingner upper primary school jong ka tingner district lasdang na do usnam ka kandai spa sanpo ka bahapo ka jinglam jong ulid Reverend Trevor Rodborn kum u nong seng jong ka bat u babu Nobilis Bunny u headmaster baningkong house nam ka kandai spa sanpuan hado ka kandai spa propondrio bat u babu Breda Rose Lingdo komunoy kay baningkong ay house nam ka kandai spa sanpo hado ka kandai spa kandai pesan baladon tang kandiat ki kena hagi tegi snam bat mentapan kala roy hado katakta namar gi kena kidan shisha ya ka mensi manwat ke jingnang jingstan hagani ke sngi kala donru ke jingple ya ka ying school bathamai duba DP Walang chairman jong board of directors SPV Society Shillong ka jingplan ya ka thop sa jingkan mau ni souvenir da ka kong Marwen ka jingple yo mau tablet da u Reverend S. San chairman jong district nang tala yo ru ka jingkran ay mensiem ni ay kuble platinum jubilee na ka tingner district na ka kong BB Benny kabade kanoy kay barim bat na ki khun jong u lead Reverend T. Rodborn but Saki Jingkran Lincoln, Noba DP Walang, Chairman Jong Board of Directors, SPV Society Shillong, Banauba Olan Singh Sun, MLA Kamau Sinram Constituency. Yakani ka jingar ki dap nyup san snam la pli na do ka artrik rempang arajap san bat penkut menta ka si ka sautrik no pra arajap san. Giwei de ki program kerpang hakani ka sngi ki long ki jingwai kerpang ka drill ka action song na ki khana school Shibun ki klur kari to gantiu kanam terteng jisu ulang kan rajin kerku Ikung kadang cuba jing sa jing mau dan luar pengilap puai ke souvenir ke sa jing mau jing rakhi juli entah kalian juga chairman juga district yo organ peli motor that organ peli motor black kan kepuar ku kadak sa kan ma dia buat dan dari school ke juli ini kepuar dan peli motor black angka kita ke jomble ku pang le pun lalu boleh musim ku tu boleh orang kabar di school nang bisa kabar yang nyai angka ke jangan jomble dan kepuar jo amen Ijing thọ đi vào đồng đường một tập đất kalau tinggal upper school kamu tu juga ke school kalau arise and shine ke platinum jubilee celebration sejak nespasan pau hadu arya an arsan lebih ni jerakir untuk kat di Februari dan kot berterasi ke South East December kalau tak menyiapkan sedang lebih nomor tablet ke South December terpesan dan Reverend S.M. San Chairman Sungai Tengah District itu ini dua. Bukan ya cepat kan bijam berkhol buat ke bok yang das ni buat ke jingwai itu bukan ke sekolah kan kiu cepat. Jadi kancing
Tenger Upper Primary School. Hakane Platinum Jubilee Celebration Jongka School. Ngaskong ha pan pelai yakas souvenir dong Tenger Upper Primary School haka kerteng ublei ukpa ublei ukun bat umersien makut ublei. Tenger Upper Primary School Jong Tenger District Kabalaseng Wasnem Sejar Kendai Spa Santo bat Kabala Dangyeng Hadu Kini Sengi Ibu Mentah agak jiyai lenti jongka dia keduk sibun ki khoruk khoram bat kham tam haki sengi basdang dia keduk mau siang bat haki laisnem pelayat pa atnu kalong ke jing kermen bantip bat ban yoi ba napleng jong di kena ki balawan ban pule ha ke school ha ke basdang jong ke sedang ke sense ya ke spa sanko kilong kumi ki kena ki bawan bandrung hagen ke school hag basdang ki snem ki don hadu lai pu prangut ki don hadu lai pu prangut bat ki bapas neng kong ya ka classics ki biale ha ka eksamen juga sulkan ki don samut bapas bahar bat kita kilong Wei nek tai long rang bon sen rod bon nangta wei de jen grubar nangta ke ultimai saibon bat kong miri mengbon bat hata jingya nanti jongka ka Tenger Upper Primary School kalap rathi ya ki light ni ki Jubilee Kabankong atas nem saya Kendai Spa Nibu San Kabaar usnem arajar bat unta usnem arajar amsan kabilayo banraki ha kadi kesmi nadu basdang jong kadi ke school kiladon ki bapentrei peniak ke school lengba hikam ki bapher pakir kham tam kajing kit sitom jong pastor pirat bon bat i penpasan es bigendo penyeng ban pensak nam ya kan school nadu basdang pirat bon long way naki nong sedang ban ajing mut sagan sub district Tenger kabakot mensua bat nangka teman basan en boni long head master ban nengkong bat nangta i teman basan SB untuk pat idei i nong hikai menengkong balah hikai na dukas kena siajar kena sepak sanko ha dukas kena siajar kena sepak kena pusan bat hata jing siu bagi sedang banakong kalong tang sau ko tengka bat ki secretary ki bala pentelun ya kakam hadu benta jidon riumut bat ki nong hikai balah hikai kena school nat du basdang hadu benta bat kibalangkai kiladon ar kuengun bat na kani ka school ila penni ya kispangut kikna kibawan school hakani nadu ka basdang bawan ban pule ka ni ka school kilong Tenger na dosau nong senrang lengkhom sinai nong trai sinai bat nong sluit kini kijaka kiwan ban pule hangne nadu basdang bat menta kibawan ban pulih kilong tang naka senong Tenger bat naka senong dosau kiwai pat ki school kiwai pat di senong kilayo lagi jong ki ba ngaku aban tip ba hagi seneng di baluan hadir ngaku aban tip ba kena school bawan school hame udi ba uban se ka top 10 haga matrik ini haga kelas 12 batum tete nomor ba hagi ni kerja senang ki balandep itu na ha barmi ikna na do thai kam disu ko magi por ba ki ba arpo la kusne masua ko ikna yui
kimi bahan kita bertai. Dan terima kita ngambil marba kadang gagap hang tang ama abano. Dengan kemil tiba dengan jingat tilang jumi kemi pa. Bagi kana skor mi kermen ba sa hisin ngan perni pa di kena ki badan ke jingi kli. Na kamata karoi kapar badan jingi kli. Na kamata kadang thai bat bakin lo kena tiba wan sekhmat lagi exam. Ka exam kamdi tang banyo dari kri. Ka exam ko lak lagi competition lah kita kena bro. Dia ngam simuladan kesenian ke bakrau bang air nesko ngam simuladan dari berbuat ngatif bagi nong hikai yang pi bagi nong pei nong jual yang pi ngadan ke musim kesenian lembah kajing aja mut lene lembah kino di kantin sembok jim berkat kibukan alam nerda ba ngin penhapat yang badan nomor kani wisnong kedoi bola hema nidan ta hapo yupi tingin kemen bola ese lada idan late pastor Trevor injen ladon matrik nang nanti injen ladon kena berpas matrik nang ni dengan kemen ya vision ke bawah une uri orang bawah missionary pelaklan nang nang berkai ipateng bangsa kinjo ilan nada ai begini guys sini kena sini ba pin perkat hai ni namal ba labun gino sesno kantang bi usnem gino sesno labun perkali de jimpun juga kena sekolah nak bami islam kalau nangi pun kena sekolah. Tungin ya bu itu kang ba kin kamsuk kali sekolah jadi kinyo kalah teman sekolah senang. Bagi pendet materi kalau senang kita bami apa pendet ya materi. Di selain enam keren jongtan di saya sing apa mak di presiden juga. Pada kejisya ngaya ke program ke Bangalabu ngam ju khamsam pelat extern ni solar connection hang dek nang ba lada undang madru la ban penenkam ya komputer kita berhak jadi kam kila ban le na office kasyong hajing borden jopi na kalian kasyong hajing borden jopi na kalian ka managing committee ng school kubang ong mene ban gi hapor pengipet di school ipet ya ka kamtam ipet ya promotion jadi kena bagi di ban kiyo ha na class 6 sa class 7 na class 7 sa class 8 punta tete ya ka school ru ide ban perkhat pangka promotion jo ka school ru menta kadang dai tangka upper primary ide ban perkhat ba ide ban ya chmat ban pun he school ba ka support nane ka jing ka shan ru employ ban ai na kalian ka SPV te ngamdan bon ki ban kran asu ai tang ki jikran ndiak ban kon ban ke bok ke wiang ibn school ba kadang ya ba chmat ba di nahi kai the students haujo bapor ba kamtam mde ban klet ye ti no hikai i barem ki lai kai hangni mde ban klet ya ka yen ka sem jong ki ki baseng na ni school i bo ta ga jingdoi na ta jong ki baro ba inget scam ba kani ka school kan ya shakmat ba kanang he kanang san kanang kumbet